whaatasi mai foi ia suisi dia foi o le tātou vaenga o le pai security ia wa foi disi o vaenga o le whairo le nei tau ia mo le silifia le Talofa Talofa mo mua toi le usa laino nei tau ma lo le whalau maruia ia ma lo soi fo mo malangi ma a Talofa tu fo ma lo so tātou atunu so fo man ma lo isu ki so le tātou faula ia mwhai ono toi mo se mātou awa noa mātou te whaasoa toi fo nei tau ia le foi o nanga ia ma tiu te o ngā lulu ia le tātou vaenga le pai security ia le osu ia le ingoa mo silifia le tātou watunu le sa quarantine mua ia le osu ia le pai security Samoa ia po le vaenga le puipuinga malu lau tele ia mo le nofu silifia le suinga lo ia le tātou ingoa ina ia whawhaingo fie to tele le malu tātou watunu ma lo soi fua maua le nei tai au alo ia manatu matamba ia o ni se tulu se tanu ia wani si vaenga whabarabole laino ia whawtai mo lo o noa ia o mo silifia le malu tātou watunu o le vaenga le ne o le pai security po le puipuinga malu lau tele o lo ilalo le matanga duenga le ne o whātu anga mawhai ngā whaiwa mo i le wai ele mātou minister le awhionga ia ni wawa eti malolo ia o le mātou minister phone le nā lo o mātou ngā lue whātas ia man mātou pursili ia le awhionga ia seu tauati ia lo ia ila man mātou pule e pursili lango i vaenga o le puipuinga malolo tere ia le awhionga ia seu malo i sala whai awhele whai langi ia mo le nofu silifia le malolo tātou watunu o nanga la o ngā lulu ia ile nei vaenga o puipuinga malolo tere ia leo ia ile tātou vaenga o le whaasu le silifia e le to tele ia o le vaenga o lo ngā lulu e le tātou wafu i mata autu ia o le si vaenga o lo ngā lulu e tātou malewa lele le ngato whaleolo e le tātou international ia o le si tu ia tu o le vaenga o le regional le ntatala le tausanga le ntea ia mal tātou malewa lele whangari ia e le ngata i malewa lele ia a o vai a o ofisa ma company o lo o mai tātou whamumori ia o vaenga o mai o lo o ngā lulu anga ia ele nei ofisa o le pai security po le puipuinga malu lau tere mo si le fia ia o lo tala lava tātou ofisa mai le aso ngā fua i le aspareile ia whapea fo i le aso tōna i fua lava i tātou o loa whaasu mo si le fia matatu la sa whamutalanga i le vaenga o le whaasu po le fumigation ia o le whaasu lava ia o tātou o loa e lua se furu whai tū lalo e whaatino le tātou o loa whaasu mo si le fia malu tātou atunu o loa e mana o mia lo na whaasu o loa ia leo e ngau sia mai i la au e whaatita i ngā whai ngō fia mo na malu tātou atunu o tātou tonga o whala papa o whala lili siapo o mea tau lima lea fia ai ia mo ki o aso whanau o le tānoa, o le fue, o le tōtō, o la whala, o la lopa o vaenga umai o le ngau sia mai la o vaenga i o lo mana o mia le whaasuina a whaila o lo e fuafua e whaasu o lo ia teu i whamanatu le tātou atunu e lo se futwhai tu lai whaatino i le vaenga a whailo e fuafua te malanga i le aso lulu e te tau ona mai tu tonu i le aso ngā fuala o loa e whaasu i le lua su whai tu la ona pikina lea i le aso lua ona e malanga i le aso lulu e le whautua ina fue le malo tātou ofisa i le malo le atunu a whai te malanga i le aso sao le siwa iasu a e sau le aso ngā fua o le vai aso na ona e tele o tātou o loa whaasu i a vave whai fu whaasu e ona vave no toe sa tia e o te me te malanga ai o vaenga e mana o mia pe a whaatino le tātou whaasu e mana o mia lau passport o oe tangata le malanga ma le oloa o lo ia i tonu ia le ingoa o lo whao ngā mo le whainga malanga awa e to telo tātou atunu ia o maasani e se le ingoa e wala au i a inga e se le ingoa mataile te ingoa ai ia au tono le passport ia o lo ia i sa o lava le ingoa o lo tono le pepa whanau lo whao ngā mo whi malanga inga le ngata i lea o le address o le bele o e anga i ai o le waa fo i le te malanga ina ia wha whaingo fia o na whaatino tātou
tusi pasi o loa po le phytosanitary certificate ia le ave la o loa faasu o vaenga la na o le tau e whamanatu le tātou a faasu e le fautuaina le no mana o e te aru atu malau o loa faasu nei e to mana o lawa koe piki nei ona ele mawhai ona whaatino tātou ngā ruenga le tūlanga lea mo te siri whia mana tātou atunu a whaitanga ia tu taima tāu tu le mātou ofisa i le vale o le marina ma le mātou ofisa o lo i ele au wale a doa ngai tuale te le ngau a ngai e toi le malo le tātou atunu o mo tātou waipango o au tawhala i ina o lo i ele tātou whaitutoa e a wina sao toa i lava ia tātou o loa whaasu whawhaingo fia whaifo e whaisinga tele o loa whaasu i aroa tu lava le tāware tu i au tawhai i tātou ofisa ia ona whawhaingo fia le ona o mai o loa whaasu ia pe lava ona tā ua te musola ia o loa nei mana o mir whaasu o loa ngau sia mai la au mana tua foi e le o ni ai ingo po se vaenga na whai le tātou atunu o ia inga i o atunu ulo o awina toi tātou o loa a wai te tau ona tātou usita ia ina ia mai pere whatangana e vato i tātou o loa i atunu o lo o anga i toi tātou le malu se tātou atunu o vaenga whaasu o te ua whai ona whaasu o tui ni tau mananga whaaloalo malo whaatai Talofa tal Talofa tau pono mo nei tai au ia Talofa fole ka fonfong angal tātou atunu ia na ono toi whaapipi i lawa le tūlanga ni saunoa ia le so le usea lai no ia le tūlanga le o tātou whaasu ia o le tūlanga le i te lean malora tunu e le o mai lofo le tūlanga le e le whaasua tātou tūlanga whai o mea ai le ia le whataingo o tātou o niu i o kulaia se tūlou ia manisi lava o laula au o lo whapena o na uini o tamala ia ave sao ai o i whareolo ia pe malanga fo o i whangari i matatou malai walele ia o ina lo whaatino inga tonga luenga wana o whaasu o tonga ma mea tau lima peon ta ua leo sea lai ia o lo whaatino ino le tātou ofisa mtautu ia o no mele sefa mtalanga i lesi fo i tu langa i le au nanga le tātou vangana i ese le tau ia mana tu fo i o le telo le tātou atunu uolo o au mai o loa mai tono le tātou tunu ai mai sea pēe toi fo i mai le pēmine le wonga solo mai le tātou a inga ta whao i tunu mau ia e te whamanatu le tātou tunu waenga o pēmita ia o po pepa whatu la fono le e mawhai o na awina mai ai o loa ia tu aisa se tu loa whafonga anga le netai au ia ma o loa e ngau sia mai la au ia mai si waenga whapena ia o tūlanga nei o pēmita nei o ia inga le tātou atunu ia o le sini au tua wale o le puipuinga lava se tātou atunu o mai whaamai mai seti le o lo o sala lau solo ria atunu ia e lo ia ila se whaamoe mo le tātou mtanga wenga ia ina ia afia le tātou atunu i whaamai o lo o mau e atunu mau o le ala lea ne lena whaatino tātou pēmita o ia inga fo ila lo i lunga le tātou pēmita ia e tau fo ina usita ia le atunu o lo o mai ele o loa al tele ia o le o whawhita uri o lo whengai pēr mana tātou ofisa i nei taimi ia ele au ia fo ia le tātou mtanga wenga le malu le tunu na ona soso atu lava ia utafa e o le tūlanga o pēmita a whaatino lau pēmita ia e te tau ona ave le tunu o lo au mai ele o loa ina ia mawhai ona mai le pepa pasi o loa e mautinoa ia le tātou ofisa ua pasia le o loa mo le awina mai tono le tātou atunu e malanga mai la e tau fia ia pe e whaasala fo i le taimi e te malanga mai ai ia ona ele o atoa tātou pepa ia e tau ona iai ia manatu fo i o se lau le lei e wha manatu le tātou atunu ia o lea o e mese lava i le tātou waalea le Naomi mai o tutuila tātou tala noa tūlanga fo i lea tu lou tai au i pusa pipi o pusa moa ia pusa povi ma tūlanga ia o mai tau ina ale le telo le tunu fo ile na o le pēmita e whaatingo ia e tau nuu mai leo loa ia e le se pepa mai tutuila tulo mauti noa ai o saonga le mbule o loa mo le tātou atunu o le mea lea e tā ofi e le tātou lalo tu la fono e le masilanga le tātou ofisa e tau fia leo loa ma whaalanga ina e tusa ima ai inga le tu la fono ia ai le ila aloa le tātou ofisa e whaatino tūlanga ia ia o le mapeo le au ngana le tae au le nei o mato mai to e whamanatu le tātou ofisa
sua tu le ofisa e whaatino lau pe mita. Ia a umana whaatino lau pe mita. Ia na avele tutuila. Ia whai mei le pepa le o ta o le health certificate. Po le pepa pasi o loa. Ia ona au mai whaatasi la ia male o loa le teime sa wai. O tūlanga ia. Ina ia ave ese tūlanga le o lo tau nuu mai nei i Samoa. Ia ai ia ne tatou vesia inga. Ia whaamalulu o tua ono o tūlanga whapena. Ono lo o tam whaial tatou ofisa ina ia whaatino ngaluenga ina i le mwhai ai. Ia mo nisi awa mtalanga ia o lo o wanoal tatou ofisa. Mwhai ona wala watu. Ia tatala noa i vaenga. Elena o tutuila ai fo ini ia tatou tunu i New Zealand o Australia o Amerika. Ia e toi whamanatu manua maua le taini. Mo ia ina isuina la ite o tatou pemika o Mitsia mai New Zealand. Ia le toi pomara e fo iltu langa o whaamai ia le ua whaamai le o le moa se tulou le ta ua hate spike. Ia whaisi ele i o mali toto tunu whaamai nei whaisi whangata ia pe o na fia i fo iltu langa nei. E tam whaila tatou tunu o toi whafo ia le tu langa o whaamai. Le ala ua ia suinga o tatou pemita. Ia mai se lawe mo. Ua tatau wa ma whaamalosia le au mai o pepa whaamaunia mai New Zealand ma Australia. Mauti no ai o moa nei o lo saunga le mua mai whaamai nei. Ia ai le awina mai tatou tunu. Mo di sa whamtalanga ia peo ni whaso no atu. Wala watu tatou tal noa. Ia whaamamlama ni so vaenga. Tau o tatou pemita la iai se fulu tala. Ia se fulu iwa tala. Ia au tatou komeso se lau iwa se fulu tala. Ia ele ni tau te tele pea whaatustusa iai atu mo mamau. Ia ai o le anganga ma le tua lalo le tatou ofisa. Ia tatou ngalua whaatasi na ia puipui se tatou tunu umai mai whaamai mai sete o na le pete o tatou siso manga lau tele. Ia malonga whaloalo kon. Malo sau no lai no e ni si vaenga i fia faso. Ia o le si vaenga ia umana tua nei taimi ia tu sai fo i ma vaenga o faso o toi le se ia tanu ia e fia whamanatu pe ama fia whailo tatou tangata o le pe mita o le pepale e bato le whatanganga a whaila o le te saunga i tutono uponu nei o le pe mita e whai i nei ia ona e to tele le malu tatou atunu e o mailu man pepa mai tatou usu atutu i le whamela to o le pe mita la e lo whaakanga ai ia e sile fia ona lo le sau tono tatou e whaatanga foi la tatou ona maile o loa a fai foi la o lo alu e tatou usu atutuila o le whaatanganga foi e mai tutuila ina ia awane i avea ma me e fete na ele malo tatou atunu ia i loa umale se sengo vaenga nei o le loa tonu tutuila o le whatanganga mai tutuila o le loa sai tonu upolu nei ia o le whatanganga foi e vatu nei a tatou o le si vaenga le tatou whaasu o ngalo atu ia tia umamisi atu ia tia e le fautua ina le vaenga leo le nau o tatou malo tatou atunu o mea lofa e vatu e o malatu ia e tamu fai e fai se pepa i fale olo mo tatou whaasu pe on tau e se atanu e le mwhai no fai se tatou whaasu i fale olo o na o matautu o na e fai mai o mea lofa e vatu o tatou tangata ia ona tamu whai le e whaatino se wala e le fitau i matula fono ma fi e le ofisa o tamu whai le e fai le whaasu i fale olo le mwhai ona whaatino maenga nei a fai lawa ua watu ia tatou o loa i o mo mea lofa mai o tatou a inga mo e fai toi fo ia e mwhai ele tau fia le ofisa lo ia lau o loa e te anu ma oe pau le tū langa e fautua ina le ofisa i a fai e ave ia fautua ina le fai loa o lungo tatou pepa malanga e te anu ma oe ia po le tū fo se a watu se si teimi whaatino le tatou o loa whaasu e le fautua ina fo i le whaatino le vaenga le mana o tatou tangata e whaongale mo tine e whaatino i le whaasu le tene ona i ei tangata e misi labu tatou masani o whaatino ia e tūlanga lea e le fautua ina ona e le se laupa sene longa i whiti e tatou a insecti ma tūlanga ma pēnā a wala a tau nula o loa i atunu o le malanga i ai tupu se whale tonu ia ona tā pāleo le ofisa nei